Simbang Bengi Mission Talks. Palakpakan tayo po'y among diksi. Ne po, kaya yari na pa po'y misa na, paman po may kapagpainawa, at yun po kayo ni, makaluklok ne. Ane po karanon, uling metong ya po iti, karing kayang sinadya, para kay kayo po, na kay katamo pong kaparokya. At ngeni po, atsyuta na po king kapat abengi ning simbang bengi. Ban mas lalo pong maging grasya at mas maging maggrasya ing kay katamo pong kabengyan, pakigrit tano man po rin kasiping tamong maya pabengi. At pakisabi tamo po king kasiping tamo, salamat, uling, kasiping raka. Kareni pong kay katamong Mission Talks, at intamo pong metong akutang na pigugunaman, atin pa ba talagang Pasko? Balikan tala mo po, retang pilang bengi na kay katamong pisabyan at pigunaman. Mumunang bengi, ing pakibatamo po, wa ating Pasko, nung alanang sumbagal. Kaduang bengi, wa ating Pasko nung atin kang katayid. At nabengi po, wa ating Pasko nung ingtansu maging yang ginto. Kaparokya, ngeni pong bengi, ibat king Ebanghelyo ng Lucas, chapter 1, verses 5 to 25. Kaya katamo ya pong pilasan, pigunaman, ing kaya katamong tema, wa ating Pasko, nung matyaga kang manaya, amipnu king pag-asa. Malyari tayo pong pakiulit, itamongan po, wa ating Pasko, nung matyaga kang manaya, mipnu king pag-asa. Ban mas lalo pa pong gambulan, at di nan timid, ing kaya katamong pamigunam. Pakilala kayo po ngeni kaya kayo, ing metong po karing kaya katamong kaparokya, alang aliwa po, dunay i Kuya Rizal Salas. Palakpakan tayo po, anting pamananggap tamo kang Kuya Rizal. Pasibayo po, maya pabengi po, kaya kayungan. Karing balang bengi ng kaya katamong simbang bengi, kaya katamo niya pang mas palalaman at gambulan, ing kaya katamong biya kasalpantayanan, bilang pamigunam king kutang atin pa ba talagang Pasko? Kaniting kapat ng bengi ning nobena, ning panyatang ning Pasko. Uwa, ating Pasko. Matyaga kang manaya, mipnu, king pag-asa. Ing mabasang ebanghelyo king misa pinandit, di hilya king mipabalo, king pangabayit ng Juan amaminyag. Isacarias at Elizabeth, miyasawala, at mibiyabelang mitmong kayapan, king arapan ng Diyos. Mapamintulang lubos, karing kautusan at tuntunan ning Ginoo. Oneng elami ka anak, uling baugya i Elizabeth, at metwa na lang pareho. Kaya kaba ning kwento, sabyan tamong may ngainipa ni Zacarias, milakone tiyagang manenaya, milakone pag-asa. Wapin naman, pariya king lahi ng Aaron i Zacarias, at bukod kaniti, upright la, balamo deserve the ing mika anak. But God's grace and gift is not for entitlement. But in the end, God favored them with a child, regardless of their old age and Elizabeth's sterile womb. God gave them hope. God answered their prayers in His time, in His ways, in His purpose. Sabi na po,
pag-atintamong anyawaran o pangadiking Ginoo, atinta po kanong atlong malyaring pakibat. Apin po ing yes, no, at wait. Yes, ing Ginoo pagkalubne ing kapag nasanta mo, paulian ning makakayap at makakmaya kim plano na. No, ing Ginoo aline pigkalub ing kiyakatamong pangadi, paulian ning iya para kiyakatamo, aliya makakayap at atin yang mas higit a plano. Ing kiyang pamagno, alina buring sabihan rejection, nune it's God protection or redirection. Lilisya na katamo kiyatang kaphamakan o makakarok kiya katamo. Minsan alitamo lubusang antin dyan, pero datang yung oras at panahon, ipaintindi na yung dahilan kung bakit alin epigkalub kiya katamo. Katataw yan, wait, manaya ka. Sabi dapin, eka mamirapal. God delays the answer, pauli na ning adwang bage. Mumuna, alipa oras para pagkalubne kiya katamo. Mabiyasang manaya at mibato. At katataw yan, may gitking ega na gana. Atin niyang tuturo at pawaga kiya katamo para mas lalo taong miyubog bilang tao. May ngari pagsasakya tamong jeep. Minsan malambat tanang makasake, pero aliya pa rin mamandar. Dapot, atyuta naman king gustong sakin at nungno ka rin tamo papunta. Mga inipan tana king kakapanenaya. Atin naman karang kasaketa mo na minuna ng pinara o binaba, pauli ning atyunala king karelang pupuntalan. Pero ikatamo, manaya tapamuring pumara. Bagkus, maniwala at magtiwala tapamurin na miras tamo king pupuntalan tamo. King jeep, aliwa ikatamong pasyero ing magdesisyon nung kaple niya mandar at tuknang ing saken. Bagkus ing driver. Makanyan mo naman kimbieta mo, pabustan tamong in Diyos, iyang manigobra, karing sablang paninap at kapag nasanta mo kimbie. Idawon at ipanibala tamongan kayo, dapot baluna ing makakayap kaya katamo. Ako po, pengarapan ko pong mag-aral medisina, ban maging doktor. Aliman po may tupad king kasalukuyan, pauli ni may aliwang sangkan, kalupan ng financial at responsibilidad kimbie. Eko tiniplad at mila ko pag-asa. Magtiwala at maniwala ko pa rin king grasya at plano ng Ginoo ko. Eko man meging ketang pengarapan kong propesyon, ban manulong ating kapanamdaman pamikakatawan. Dapot, dela na ako man ngeni ng Ginoo, king sitwasyon, ban miya karatunan, king pusot kay sipan daring lakwas mangailangan kasaupan, at paniwalan ko po, natin ko pong mas maragul ang misyon, at dapat gampanan. Paniwalan ko rin po, ganaganang malilyari kimbieta mo, ating kasasangkanan. Karing pamigunam tamong ngeni, subukan ta namong pakibatan karing sarili tamo, deting mapilan akaranasan. Nano kayang pamagtsiganggawan at pag-asang panayan di pamilyang atyuking laylayan, di nga lurang anak, ilangan magaral. Adwa kareti, kasawap na lang tatara, king basurahan, mga lakal. Ating panganero, iimana, yang kayang lilungunan, uling makarateyo. Cancer, ing sakit ng panamdaman. Sarili dang kutang, sarili dang pakibatan, wari malunusing Diyos at inakatamu dalawan, datang niya pamurin, panayan miyo, pagdala na kaming lunos at kapaldanan. So, pana kaming mibangon kabilyan. Itamo po, nanong pakibat tamo. Nano kayang pamagtsiganggawan at pag-asang panayan daring taong kabiyayan dat pibale-bale, 6 ng bulan o pabanwa ng makalbog. Detang taong king ayon kesiran, mi bagwan, mesirang pibandyan at kinabukasan. Nano kayang pag-asang panayan daring kainakan, ngening mangibabo ing digital world,
at ding basic faith and reasons, elo mipapansinan. Nano kayang pag-asang panayan daring OFWs at migrant workers, king lawid aking sarili dang bansa, maralumdumyo, kinabukasan. Sarili dang kutang, sarili dang pakibatan, eyawari malunos ing Diyos, banso panakatamong gawang paralan. Paniwalan mi, dakal kaming manalakaran, king kayapan, katutuan, at katuliran. Ing Diyos, datang yo, pagluwalo na kami at saupan, ban mi bangon, kabilyan. Itamo po bilang pisamban, nano pong sukat, tamong pakibat. Itamongan Kristiyanong Katoliko, balayan ng Diyos, keti parokya ng Santa Monica, balayan maglakbe, maglakad makiagnan, karing kayabe makiramdam. Itamo po sana imyebe karing aliwa, miye pag-asa karing aliwa, miye sikanan karing mayna, at miye sulu king daranas dalumdum. Biyayan tayo po ing kasalpantayanan. Idake kaya po ining kwento ibat king insights of God, ameni bat king Facebook, kwentuya king courtroom interrogation, ning abogado king matuwang pari. Nga nang may ngutang ning abogado, bakit malilyaring ing matsurang bagay karing memalen ning Ginoo? May kibat king pari, king metong abya kasalpantayanan, ing sabla ating kabaldugan, malilyari uling ating parasan o sangkan. Nga nang may ngutang pasibayo ning abogado, o ba't ing malugod a Diyos, paboren ng malilyari ding trahedya at mipaparusan la ring tao. Nga nang may kibat ng pari, minyawat kung sikanan king Ginoo, binyena kasakitan, ban maging matatag at matibe. Minyawat kung kabisnan, ing Ginoo, binyena mabayat a problemang dapat solusyonan. Minyawat kung sikanan na loop, ing Ginoo, binyena piligrong dapat kong lagpasan. Minyawat kong lugod, ing Ginoo, binyena taong maproblema, ban ko lang sopan at luguran. Katatawlan ako tangning abogado, makatuliran niya ba ang Diyos? May kibat siya ing pari. Makatuliran niya ing Diyos, pe kibatan nala ding adwan ko. Bayo kaya pupupusan ing kaya katamong pamigunam, balang metong kaya katamong lulubking pasamban at sisimba, atin kanya-kanyang makapasabaling kapagnasan. Mga rita mo po sana kari Zacarias at Elizabeth, manatili tamo po makakalawit, matagik atalan king Ginoo, dahil ipagkalubne, ing kaya katamong kapagnasan, kayadwanan at kapaldanan. In His time, in His ways, in His purpose. Ing kaburen mo o Ginoo, iyang matupad. Amen. Uwa, ating Pasko, matyaga kang manaya, mipno, king pagasa. Dakal pong salamat at mayap abengi po. Dakal pong salamat, Kuya Rizal Salas. Palakpakan tayo po'y Kuya Rizal. King kayang masanting at makabaldugan, apamidake po kay katamo. King amanong English, hope. King Filipino, pag-asa. King Kapampangan, pag-asa, malyari mo naman pong kapanayan. Kaparokya, ngini pong bengi, paganakaning Diyos kay katamo. Kanako kay katamo. Ing kapanayan tamo kaya. Ing kapanayan tamo king apong Ginoo. Ing kapanayan tamo king kay katamong Ginoo. Adwa pong punto na malyari tamo pong bakalan, kita pong pamidake ng Kuya Rizal kay katamo. Kaniting daratang ing kapaskuan,
Matyaga ko pa bang manaya, mipno king pag-asa, king apong Gino. Kadwa, makanano kong maging pag-asa, migit king sabla, emo king sarili ko, dapat king pamilya ko, at kareng kapara kong tao. King ditak pong pinandit at katahimikan, pigunaman tala po, reting mida ke katamo. At king katahimikan, isadya tala po rin kay katamong sarili, marap king apong Gino, mipnong pag-asa, matyagang manaya, mipnong pag-asa. In the silence of our hearts, we now prepare ourselves to celebrate the Holy Eucharist. Bengi man, pakas nagloman, kikis na
pabatuinin sablang lelangan. Maria't Jose, maglayunan, inlupada makalarawan, inlugod at kapibabatan, malapit na ingaldo ning katuparan. Simbang bengi, malama bengi, ing malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, bengi man, pakasang loman, kikis na pabatuinin sablang lelangan. Siya mabengi, manalangin, o Diyos tingirgyak ang balayan, niranasaing katuliran, laganapin kapayapan kapilanman. Simbang bengi, malama bengi, king malama Diyos kalapit ng kalapit king tao, bengi man, bakas ng loman, kikis na pabatuinig sablang lelangan. Bengi man, bakas ng loman, kikis na pabatuinig sablang Pakatipon tapo king lagyuning igpampo ning anak, po ning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya ting lugod na po ning ginung malapit ng datang, busal tamo ing manatiliya po kay kayungan. Benging Diyos kay ko sabla, kalugurang kapatad, linob ta na po ngeni, king kapat na ng aldo, ning kay katamo pong pamag simbang bengi. Kaya pasibay po palakpakan tayo, ing katamong Ginoo. At kaniting selebrasyon, king pekamata sa kapanyamban, bantamong ining marapat misundo kaniti, king mip nung kapakumbaban, at katahimikan da rin katamong puso. Panyawat tapang pakalulu at lunos, king Ginoo din katameging pamagkulang at kasalanan. Iyagkasta po ngening miyagdanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, ing Diyos sa mayupayan tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katas sana, ang gana king biye alan angga.
Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, biryan mong pepakilala king yato, ing degulaning kaligayan mo, king kapamilataning pamanganak ning Nuana Birhen. Iti sanang emuna nung misteryo, ning pamikatawa ng tao ning anak mo, asamban miya king dalise kasalpantayanan, at apag masusyan miya, king ganapakatapatan kapilanman, itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ding ukum. Kanitang panahon na ito, king balening Zora, ating metong ataong milagwan Manoa. Miyembro ning tribo ng Dan. Eya bitsatsang mika anak ing asawa na. Misan ayaldo, pepaki iya king asawa na ing angel ning Ginu. Nga nakiya. E kapabitasang mika anak, dapot ngeni, kumagli ka at manganak metong alalaki. Inya manibat ngeni, e kami minom alak o serbesa, o mamangan king nanumang pamangan amarinat. Potang abait mo ne ing anak mo, eme paputot abuak, uling kabait na, makatagulaling ne king Diyos bilang Nazareo. Ya ing magumpisa king obraning pangaligtas na, ning Israel, karinggamat daring Pilisteo. Pintalane kanita ning babayi ing asawa na at nga nakeya. Deta nga na ako ning metong atalusuyo ning Diyos. Makapagmulalaya, lulupay ang anghel ning Diyos. Eko neman kitnan nung nuya menibatan, at ena neman sinabi ka na ako ing lagyo na. Dapot sinabi na ka na ako, ing kumagli ko, at ibait ke ing metong ayanak alalaki. Sinabi na naman ka na ako, ing eko dapat minom alak o serbesa, at eko sukat mamangan, king nanumang pamangan ang makabawal. Uling ing anak ay bait ko, makatagulaling ne bilang Nazareo, manibat king kabait na ang gaking Matea. Kay bat nanita, bait nening asawa ng Manoa ing metong anak alalaki, at inaos neng Samson. Meragulya ing anak at pepanwana ning Ginu, at migmula na neng pepasikan ning upaya ning Ginu. Ing amano ning Ginu. Pati tingapon pupuryanda ka, papasyag ko ing kekang ligaya. Pati tingapon, pupuryahan da ka, papasyag kuing kekang ligaya. Pati tingapon, pupuryahan da ka, papasyag kuing kekang ligaya. Papasyag kuing kekang ligaya. Itamongan po. Maging antikasanang matibes santungan para kako,
Metong akuta akambilan ko kapilanman. Ika'y kakong santungan at tapaglualo. O Diyos ko, iligtas mo ko karing mga rok at tao. Ika, o Gino, ingka kong kapanayan at asahan, madibat pa kanitang anako. King mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabe kanako, manibat pa kanitang mibait ko. Purian ko, o Ginong kakatas-katasan, ing makapagmulala mong kayupayan, kakong ibulalag, ing kaya bukod mong kayapan. Manibat pa inyang kayanakan ko, o Diyos, tiro mo na ako, at ako naman, ala kong tuknang mipapasyag, karing makapagmulala mong dapat. Meka Kenny, sampaganing po ng ese, tanda ning lugod ning Diyos king kabilugan ng balayan, iligtas mo kaming alang pangabala.
Kalugurang kapatad, ingginu yang mantabe kaya kayo. Pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Lucas. Kanitang Herodes, yung arin naning Hodea, ating metong asaserdoteng milagyuan Zacarias, miyembruya king grupo ring saserdote ng Abias, ing lagyuning asawa na Elizabeth, at iti iba iya king lahi ng Aaron a saserdote. Mi biyebiyela reting mi asawa, king mipnong kayapan, king arapanan ning Diyos. Mapamintulang lubos, karing kautusan at tuntunan, ay ba't king ginu. Dapot, elami kayanak, uling i Elizabeth, baugya, at matwana lang pareho. Minsan ayaldo, ing grupo ng Zacarias, yang mitutukan mga siwa king templo. Agpangking kaugalyan at tutukyan da ring saserdote, yo ing miyatasan, ame piling dulok king insenso king altar. Inyalinubya king templo ning Ginu, kabang ding dakalataw at sulwal manalangin la, king oras ning pamandulok. Kabudabud, pepaki iyakeya ing anghel ning Ginu. Makatalakad ya daneng wanan ning altar, king lugal anong nura durulukan ing insenso. Panakit ng Zacarias, king anghel, misdan niya at mitakutan. Dapat nga nakeya ning anghel, Zacarias, katatakot. Dimdam ning Diyos, ingke kang panalangin. Inya ing asawa mong i Elizabeth, manganak yang metong alalaki. Pamalagwan meng Juan, tumula ka at magsaya, at dakalang tumula, king pangabait na, uling maging marangalya, king panimanmana ning Diyos. Eya minum alak, o nanumang inuman na makalasing, at mikatmon niya king Espiritu Santo, manibat king mismong pangabait na. Dakala ka ring anak ning Israel, ding papagbalika na king ginong karelang Diyos. Datang yang mumuna king Ginu, masikan at mayupaya, antimo propeta Elias, ban na lang pikason ban pasibayo ring tata, at ding anak na. Banding makasalanan, tuntun laking dalan, daring matulid, at ban isadyane para king Ginu, ing balen a pinili na. Nga ng Zacarias king anghel, makananong mapalyari iti, matuwa na ako, at antimurin ing asawa ko. Ako'y Gabriel, nga nang may kibat ning anghel, makatalakad ko arapaning Diyos, amitubod ka na ako ban, sabyan ko at ipayabot ke ka, iting mayap abalita, dapot mo pala paniwalan, ing balita ko, at tuto naman mapalyari, potang miras na, ing mituldong panahon. Uling kami niwala, mapipi ka, manatili kang makapagsalita, hanggang matupad, ing pangako ko keka. Panenayan ding lumwal ding tawi Zacarias, pigmulalanda, nung bakit melwa yang tutu, kilub na ning templo. Inyang linwalya, eya makapagsalita karela. Inya inisip da, king menaki yang metong apami patilip, kilub na ning templo.
uling iya makapagsalita, sininyal na namo karing gamat na, ing muri ng sabyan karela. Kaya rin na ning pamagsilbi na king templo, minuli ya bale, Isakarias. Kalabas, ding mapinanayaldo, milam na niya, i Elizabeth ay asawa na, at migdaton niya king bale, kilub daring 5 bulan. Sino pa na kumuri ning Gino, king kapamilatan iting may palyari, nga nang sinabing Elizabeth, segi pa na ako rin, king maragula kamarinayan, king arapanda ring tao. Kapatad, ing mayap na pong balita, ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. At syuta na po, king kapat na nangaldo, ning kay katamong pamag simbambengi, at ing tema na po, ning kay katamong minunang meging pamigunam, yapiningwa ating Pasko, nung matyaga kang manayang mipnu king pag-asa. Kaya dakal pong salamat Brother Raisal. Palakpan tayo po Brother Raisal, king kayang malalam at makabaldugan na pamigunam, binyena po kay katamungan. Kumusta ta po? Maranop na ko wata. Giritano man din kaya betamo, ne po. Salamat nga tamo at tsuka pa. Ne po. Salamat at tsuka pa. O kasi po, pota lulwat, neng kay po mababawas tamo, neng kay diritak tamo. Pero lawen ko po, eta po kinupas, ne po, talagang king lugod at saup ni nga pong Gino, at yuko pamurin po keti. At pasibayo po, migunam tana naman, kaniting kapat ayaldo ning kekatamo pong pamag, simbambengi, agpangking kwento na ning kekatang ebanghelyong dimdam. Sasabyan da po ring mapilan, king ingkanong kwento na ning ebanghelyo tamong ngeni, kwento yang pangmatwa. Kwento re kanu, ding kekatang apo, apong Sakarias, ampo pa'y apong Sabel. Kaya ing kwentong ini, kwento ya kanong kareng pangmatwa ngara. At ing kwentong iti, may banggit king ebanghelyo tamo, karening adong dening miyasawa, king kelwatan at makabang panahon, ning karelang pamanenaya, bandan tawli nga na kanuning ebanghelyo, ing pekiramdamanan ning Diyos, ing karelang panalangin, at nanuya po ing malwat na ng pangadi, naning malwat na ng panalangin king Gino, yapining ila, mirinan lang anak. At king kwento ning ebanghelyo tamo, mipaltutu, agpang king mismong babalita na ning Anghel Gabriel, uling ing ibait ng anak, eya man po basta-basta, iya ing magsadya, king dalana na ning Mesiyas, iyang magsadya king dalana na ning Gino, at iti pamalagwan deng Juan. Ne po. At karinya po, mayari ing kwento. Nano ya po ing leksyon, akit tamo keni, na itamo, eta agad dapat milalako pag-asa, lalong-lalo na itamo pong makatwa. Uling alambage, na pwedeng apapalyarian ning Diyos. Ane po kasanting, ing aral na, ning ebanghelyo tamong ngeni, tungkol kay katamo pong makatwa. Pero ako pin po,
kumusta no man ding kayanakan. O ba't sabi kaya po iti, uling bahay po magumpisang misa, lawen-lawen ko po keni. At apansinan ko, hala naman talagang matuwa. Akakontemporaryo da di Apong Zacarias, ang popa Apong Sabel, na antimong matuang tatarian. Ala naman keni dakal keti, kayanakan, ampong anak. Ne po. Kaya minayapan ko po, nasubukan tayang ilisya, ingke katamong paglalawe, kareting miyasawa, bangkanita, ingbalang metong at metong makapakyabeya, ingke katamang pamigunam, na emuitik para kareng makatwa, nune anggyang nano yang klasing edad, pwede yang makapigunam, pwede yang makapag-identify. Ne po, king mismong kwento, ding miyasawa, king kekatamong ebanghelyo. Lawen tayo po, ing kwento dareting adwa, dating miyasawa, Zacarias at Elizabeth, antimong tawong melakwan. O ita po, makapag-identify tangang kanta. Ne po, tawong melakwan. Melakwan kareng-karelang kasabayan, uling alam pasandanala. Melakwan mismo, uling atinalang anak, ding karelang kasabayan, at mekad menapunala, ding karelang kasabayan, at uling menapunala, me magpamilya nala, kabang ila, melakwan la, at ila pamuring adwa. Kaluguran kong kapatad, eya po mamili, ingking edad, ing tawong malalakwan. Eya mamiling edad, mapaanak ka, mapa-teenager ka, mapababay o dalaga, baintawo, talasawa, o makatwa. Eya mamiling edad, uling balutangan po, nung nanuya ing pakiramdam, naning metong atawong malalakwan, ewari. Naning pakiramdam naning taong malalakwan, ewari po tang malalakwan ka, mangalati ka. Potang malalakwan ka, mabubuysit ka. Potang malalakwan ka, mapipikon ka. Potang malalakwan ka, masisira ka yaldo. Potang malalakwan ka, masisira ka disposisyon. Potang malalakwan ka, masisira ka diskarti. Aga na kako po minsan, ating kong kakwentong meto nga pengari. Kinuwento niya po ingbiera at bigla ning aga na ka ininganak ra. Amo nga na, uli na taning sakit na ning biye. Ita po nga na ako, mitok nang yaking pamagaral na. Uling ala na kaya pong pera, bangkanita, makapag-aral ya. Mitok nang iya, king pamag-aral. Pero makanya nan po mo nga na, kaya po tinok ng migsikap, ikami pong miyasawa. Bangkanita makapanipon pa si bayo, makabawi, at ing anak mi, makapisunduyang pa si bayo, king pamag-aral na, at lungubiyang pa si bayo, king eskwela. Oneng mi ka problema kaya po, among nga na. Kasi po, anyang atinang pong pera, ban mag-aral ng pasibayo yung anak mi, ene po bisang lungub. Bakit? Marine ne po kanu ka rin kaklase na, karetang akasabaya na, uling melakwane. Sinulong no king grade level, kabang iya kanu, at suya pa king grade 7.
De nga bena, sinulong nung sinulong. Melakwan, marine, ne po, mesiraya disposisyon, mesiraya diskarti. Wari, makanyan mo naman po tang manal beta mo king sports, ne po. Ning kay king basketball, at ning kay manal beta basketball. O ringali, waring kay mahilig lang magbola ken, ne? Magbasketball. Ning kay, potang manal bekang basketball, potang eno makatagal ding kalaban, uling milya-milyanong melakuan, ning kay bandang tauli, muli niya king tumbukan, ang popang pate. Bakit? May sira na disposisyon, may sira na diskarte, mabubuysit na mo, ne po, o yaning karanasan na ning malalakwan. Kasamantangan po ing malalakwan. Mapalakad ya nung ating ko lakad, kay malakwang ka, lingko mo nung tumula ka. Potang datang ka, putang mo, nuka rin la. Ba, nandin la pameko ngara. Kakayabe, o likwanda ka. Ika kanita, magbuysit ka. Nung ka man mapikon, manamdaman ka. Bahala na ko ken nga mo. O likwanda ka kilakad Dapat sana kayabe ka. Makanyan, ne po. O kaya, malakwang kaking negosyo. Itang, ne po, miginvest ka. Potang kay, anya mag-invest kang makanyan, alang malilyare. Bala mo ka mamayagpag. Bala mo ka susulong. At kay ba't ning siping mo, ning kair ko, magtindayang manigang makapakanano, milalabas siya. Ikay balo makanano may isadsad. Ikay may bugka pang manyara. Sus, o ito tamo buri, ing malalakwan. Negosyo na po. Di nga li wapi blas, o kaya kimporma. Wapi naman na po. Potang ikarugo, impiblas mo. Ang ganang niya, ni makanyan niya. Yang ka rin mo sapatos, dala na ning kakalwal ning kairgo. Ning mikakapatad, liwas-liwas lagi sapatos. O kaya tsinelas niya mo, ning kay patad-patad siya pa. Ikarugo malalakwang ka, lalong-lalo na nung alimbawa lang alang-alaka, ning kay maririne ka. Bakit? Uling malalakwan ka nepo. King panakitan, makanyan mo naman. King obra, potang nepo, itang minuna kan di natang, kay ba't itang minuna, itang atimbayon di natang, minunaya pa kaya ka. At minarangkada, ikag ganang ini, keng kapamurin. Neng kay po, manandaman tamo. Neng kay mga paisip tamo. Bakit? O malalakwan kay king asenso, makanyanya mo naman. Taburing malalakwan. Potang neng kay, kukwentura, habalitan may kesyo. Itang kaklase tamo, kakwalta na ng kakwalta ngene. Nga mo, ay, makanyan ding anak na. Makanita na lang, minasenso no king biera. Maswelo, o neng ikang melakwan, masisira ka, diskardi. Masisira ka, disposisyon. Ing bansa tamo pong Pilipinas, neng kahit bisata mo tali, tanggapat tamo tali, melakwan ng melakwan. Melakwan niya king Thailand. Melakwan niya king Indonesia. Melakwan niya pa king pati king Vietnam. Diyos Maria Josep. Melakwan ta ng melakwan. Ay, ali pala. World class siya mo naman po yung Pilipinas. Eta po malalakwan. Karas king korupsyon. World class tamo. Number 1 taken. Eta malalakwan. Karas ken, ne po? Hoy, tatin sa tinta nga pag maragul. Korap kami. Ne, mo, makanyan. Malalakwan, tamo buri. Kapatad, king ibanghelyo tamo, o yaning karanasan daring miyasawa. Melakwan la, king bie. Ne po, ikwara na kanong metwa, at ela agad mika anak. Pero
makanyan maning milyari, o ining masanting ameganap ka rening mi asawa, elamig wala. Ni Isakarias, ene sinisi, ing asawa na, at sinabi na, bawg ka kasi Nga na, ali. Nune, lipat na ning nano maning kapintasan, ning kayang asawang Elizabeth, lalo ne pang peka, luguran. Makanyan mo naman sinisi nga pong Ginoo. Balikan tayo po ing description, kareting niya asawa, mi biebyela kano king kayapan. At aliwa mo ita, lahila pang saserdote. Isakarias, miyembruya king grupo daring saserdote ng Abias. Nepo, Elizabeth naman, king lahi ning saserdote ing Aaron. Kaya panda. Pero ating maragula problema, uling alalang anak, ing lawe daring tao karela. Masanting. Uling ketang panahon na ning Ginoo, potang mi kayanak, imburi na sabyan, mi sumpa kayo. Mi muway nga pong Ginoo kayo, uling me kadating kong gewang masanting, kaya ngeni paparusana kayo, makanyan lalawe kanita ring Hudyo, kareng emi kakaanak. Isakarias, ang popa Elizabeth, never de gilutan ni nga pong Ginoo. Ela mimua, ela migtampo, ela may sakit lub. Nune, tuloy-tuloy pamurin, ing karelang pamanyuyo. Ere sinisya ning Diyos. Nune, bagkus, lalula pang meging tapat. Kaya naman po, anyang datanging anghel, di san ning anghel, nuka rin, Isakarias, at king templo, manimuna king insenso. Kapatad, o ini po, ing paganakadarating niya asawa kay katamu, agyang melakwan laking biye, ela tinok nang, ela sinuko. May bagal ing biyera, pero tinok nang. Ita mo po, kalupa ng Sakarias, nang kay dakalta mo po tagimpan. Nepo, dakalta mo buring malyari king biyeta mo. At kalupara naman, naman king balang panahon, itamburita mo malilyari. Ing paga nakada pureting ni asawa, kalupa na ning tema tamong ngeni, king matsagang pamanenaya, manakit tamong pag-asa. At naning pag-asa ngita, that at the end of the tunnel, a bright light awaits us. There is hope. Nepo? Ating pag-asa. Bakit? King nano mang kekatampay dalanan, atin niya kasing purpose ing apong Ginoo. Things do not happen by accidents. Atin niyang pake ing Diyos. We just have to look at things in a bigger picture. At karinakit tayo. Basta't ing panagkat na, etamo mimina loob. Etamo susuko. Kadua, king ibanghelyo tamo uling ela sinuko, uling ela mengay nalob, ela migbayo king nga pong Ginoo. Nga na ning kwento tamo, nabengi basan-basan ke, antiya mo kanung melunos, ing apong Ginoo. Antiya mo kanung melunos, uli na ning makanya ning kabilyan da metwa, nung metwa, sinulong na lang. Kaya bandang tauli, melunos siya kaning apong Ginoo. Kaya binyene, ing anyaranda, kaya nga na ning anghel, pekiramdaman na ning Diyos,
ingke kayong panganalangin nga na. May lunis siyang Diyos kanita, kaya pekiramdaman ng panalangin. Aliya po. Basan-basan ke, pigugunamang ke na bengi. Eya may lunos sing Diyos. Karela. Nune, o iningikit ko, megbilibiya. Eya may lunos. Megbilibiya. Nalipat ning makanyan, kabil yan at sitwasyon da, latinok nang. Mumunan dili king karelang lugod bilang miyasawa, at kadwa, ing malalamdang lugod king apong Ginoo. Pwede lang magtampo, pwede lang maginakit, pwede rin gulutan ning apong Ginoo. Pwede lang mimwa, at pwede lang nasumuyo king templo, pero eragewa. At karin megbilibiya ing apong Ginoo. Atim palang makapanaya kay katamo, potangita mo, etamo, biyasang susuko. Potangita mo, gugulot. At there is virtue in waiting. But what should be our attitude in waiting? Just like Zachariah, and Elizabeth, the attitude should be patient waiting. Manayang mipnong, nepo, kapibabatan. Ating pag-asa. Potang manaya kang mitnong pag-asa, karin niya magaganap ing miraglo. Miracles happen for those who know how to wait patiently. Pupusang kepoing ka na akong pamigunam, king metong true story. Atin pong metong yanak. Minsan po, iba't king eskwela, muli ang yeni king pibale-balera. At anyang minuli king pibale-balerang iba't king eskwela, magdalaya pong sulat, iba't king mestrana. Kay ba't nga na po ning anak, atin niya pong sulat ing mestra ku para keka. So ining pengari, biglat na ing sulat. Anya pong biglat na yung sulat, may nga pagagaya, ing ima. May bigla yung anak, nga na, Ma'am, why are you crying? Is there something wrong? O gagaga ka, ating problema, ng milyari. Kaya nanin peki, ba't nanin ang ima, anak, ali, nothing is wrong. Masaya kung masayang-masaya para ka, kasi sinabi na ning mestra mo, nakakanong kagaling. At uling anak ang kabyasnan, alanong balong ituruke ka. Kaya, wining good news, anak, ako'ing mituruke ka. Kasi sobra ka kanong kabyasnan eh. Alanong balong ituruke ka, ako ngayon mituruke ka. And it happened. Tirune po ning pengari, ing anak na. At everyday potang tuturune, panenang sasabihan, son, you are great. You are beautiful. You are intelligent. Aldo, tuturune, pagtsagane. Son, you are beautiful. You are great. You are intelligent. At nga na kayo ni, mera gulya, biyasa. Baloy po nung nininga na kayo ni, Thomas Edison. Thomas Edison, yung creator and inventor na ning incandescent light lamp. Kalupa niya, kaya masalata mo. Metong niya mo naman pong scientist,
Metong yan naman pong businessman ay successful businessman. Tiro na yung mana, pigtsaga na yung mana. Meteya po'y mana. Anyang mateya po'y mana rugo makaburulya, ngeni, Thomas Edison, muntaya king kwarto ng mana at tangkapaneng gamit. Anya pong tangkapaneng gamit, ikit na itang sulat, anyang anak ng pidaladala ng iba't king mestra, abinyena, kang mana, at tsupa. At niyang ikit ne, itang sulat kanita yung pidaladala na niyang anak ya, buklat na yung basa ne. Anya pong ikit ng Thomas Edison ng sulat, ginagayang masikan, tinangis siya. Kutang, naning lamanan ng sulat, o ne, nga na, lawen niya po, Google yung kwento na nga na, Dear Mrs. Edison, we are sorry to tell you that we can no longer accept your son because he is slow and dull. In short, minetanggapan, maklak ya bunto. Tinangis siya. Kaya kita pong lapida ng mana, naning makasulat bilang legacy ng mana. Here lies the body of a woman who always keeps telling his son that he is beautiful, great, and intelligent. Alang imposible po tang eta mo po susuko. Eh po, o ining tuturuda kay kataring mi asawa, eta papay nalo. Tuloy pa mo rin. Eh po, yan bakalanta mo ngayon eh. Matutod no naman. Amen! Palakpakan niya nga pong Ginoo, talakad tana. Karing kay katambalang panalangin at kayadwan aning pagkibat tapo Ginoo, bendisyonan me, ingke kang balayan. Baning Santa Iglesia, mitmong katapatan ng isundu, inginumpisa ng obrang Kristo, para king ikakayap da ring sabla, ipanalangin taking Ginu. Baning yatu, lubos neng tanggapan ni Kristo, at tatakmana ing pakayap ng upaya ning kayang grasya, ipanalangin taking Ginu. Branding sablang pamilya, lubos da nga kilala, ing pangayatsyo ng Kristo, karing sarili rang pibale-bale, at pagkapilitan dang sumulong king katapatan at lugod, ipanalangin taking Ginu. Bani tamungan, makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, kapamila taning pamagkapilit tamong maging tapat, karingaldo-aldo ta ang obra at katungkulan. Ipanalangin taking Ginu. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, pami, biryan mong inganak mo, maging tao yang kalupami, bang kaming makapagkirake, antimong tunay mong anak, ngenya at manggaman, King Alan Angga.
Manalangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap ya. Harapaning Diyos pang mayupayan tutu. O Ginoo, lingusan mo rin metnong lugod, deting yampang maiking altar mo, at iting gagampanan ming kainan mi pabanalan mo naman sana king sikanan mo, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuyang mantabe kay kayo, itasyo rin puso yu, salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati. At numan ka rin awig pa, Diyos king alanangga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Iyay nga mano mo at king kapamilatana, lelangan meng metong sikluban, inyang tinubod me, bantala pagligtas ampong talapan at busmi. Ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa, daralit ming kang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok nandang pamamya kapurian keka, at abeyabe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa,
Simula kaning sablang kabanalan, huli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naretingain king ambuning kay kang Espiritu ban para kay kami. Magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. By me down ko sa lupking pamaylas at kamatayan na kingwanang tinape, pirasune. Binyene ka rin disipulos na't nga na, kuanan niya iti kong anat kanan niya, iting ka na akong katawan, ami dawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwana ing kalis. Pesa lamata nakat pinuri, binyan ing kalis ka rin disipulos na't nga na. Kuanan niya iti ko nga na't minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kikatang kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mo yung pamamakalulungig pa yung kamatayan. At pamanyubli ng may biyening anak mo daran mo kay ting tinapi ening biye. At ting kalis ting kaligtasan. Layon ning pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan. Mi sulo-sulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipuna na kami yung ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banal kapulungan mong makalaganap mabilog ayato. Ban mi ganap yaking lugod. Kambe ng Leo inke kaming Santo Papa. I Florentino inke kaming kaluguran Orsobispo. I Pasiano inke kaming Obispo Emerito. Deng sablang pari, magpari, at lalong-lalo na po yung mabilog mong pamilya at komunidad. Ketiking pakamalan mong parokya. Ing parokya na pong Apong Monica. Ganakan mula naman po o igpa. Ding kapatid ming minuna ng pepay nawa at atyuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan. Pakalaluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyala nangga. Ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanan ning panahon, papuriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak
King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang may payan tutu, kagumning banal na espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alan angga. Abayabe tapong yening maus, kingig patangat chubanwa. Ikabos mo kami o Ginong king sablang marok. Malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas alang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, yang babiya ko kay kayo. Emo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nunelawan ming kasalpantayanan na ning kang banala kapulungan, at pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at mag-ari, manggaman king alan angga, ing kapayapan na po ning Ginoo, yang mantabe kay kayungan. At wantala pungin rin kasiping tamo, king kapayapaan na pong Kristo. Kapayapan kay kayungan po.
Kalugurang kapatid nyo, ing kordero ning Diyos. Ing korderong milalakog ing kasalanan na ninyato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap king kayang banal a komunyon. Itamongan, Gino, mananasan ang pamanagap tamo kaniting katawan. At daya ng Kristo ay sadsad na katasana. Ang gaking biye alanangga. Katawan ng Kristo, Paganaka po, para king solemne at areglado pamananggap king banal a komunyon. Panayan taya po inggo signal na po kaya katamo ning asherets, para patalakaran na katamo, ban magpila papunta king pari o EMHC. Para naman po karing sisimba tamo po na atsu king kilwal. In communion lin tamo po, tuliran at magpila tamo pong adwang pila, arapan daring payong amaragul. Salamat po. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning. Nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kaniyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay, at pag-asa'y walang hanggan, nangangalaw sa kanyang pagdating.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya, pasalamatan da kakaniting kala matinggap mikeka. Malugod mo kaming gawan mapigagap, karimbage makapairkil, king be alananga, bami nga pagmasusyan kam, bening malinis sa kapilubluban, ing daratang ng solemnidad, ning pangabait ning talapagligtas mi, Yeso Kristong ginumi, Diyos ang mabibi ang pumag-ari, manggaman, king alananga. Pasbay po, dakala salamat king pamanagong tamo kaniting kapat na nangaldo, ning kaya katamong pamagsimbang bengi. Makanya mo naman po karing mig-offer, kaniting banal na misa. Kaya kaingan po, dakala salamat, palakpakan tayong pasibayo nga pong Ginoo. Mikiti-kita ang pasibayo po bukas. Ing ginuyang mantabe kay kayungan. At bendisyonan na kayo ning may pahinginong Diyos, tingig pa, o ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Metanangan po ngeni king kapayapan mi daon ne, ing banal a misa. Benging Diyos at nakal pong salamat.